Baitu akamba kimwe ne bana jo kima chanza uwe kila tunena ni cia umunthi nundu ketwika ne bomu kamba wambe wa kiniende na twathi kundu kwetwa mulata nitukuona makina mandu maindo ona manzo ko utwe kulia makina makiniwe ende na maumete ba lakini twasicha kisomo cha archaeology nitukuona kana makina mailie muthemba uu nimoneka kwa yala teoli Tanzania na nima karibu miaka milioni 1.5 kuuma kuwene kwionania kimane cha nzauwe miaka esu ya milioni 1.5 binda ya tene ni kwa yandu ukana kwa tuinena ni cia yulwa makina na tuinenania na andu ala meba kube na makina su ala ni mometa wa Mbangui ni karibu yende kwa tutavye ni wita wala nita wa beauty moya mazika mazika ne wa yombo yombo wa mutuye taa mutuye taa wa waema waema wa ngui ngui nitawai ku miaka yake ana wewe na historia nzio ngui ngui ni mwana wa mulata wa buti gineta ngui ni mwana wa mulata mulata umie matuni oko gine pia nicho kutumi pakineto pamuka thyo kuilie kwa mandelela na aina siana itatu mulata ngui na mwetu na mbwani ngui atue pa yulu ba mwambosia pa yulu kune bo wa ndio toa na moetwa umwa aliotwa ba ya kwa mwetu baera kwa mwetu upa upetiwe kwa mwetu mwetu wa mulata tio ngozina ga kiabu pe ongera wa mbwane mbwane aye ba yana ke ya kiabu mbwane no mwetu kwepeso kuita wa mbwane kana peta wa mbwane hapa peta wa mbwane tio ngozina ga kiaba na ga kiaba mama kwa matena family kine ngui mwana nya no weriyo na family yake yila neju yube Mbangui na yuende kwa tunenge yupa patwika wembea asune mo akamba mambe kutaya kamba ngi nimo mabikie na makina ndeba iningi wangu yuma mulata uma madune wendo gie na jana jake o ka jina ba yuwange kondo na kurebye kana kwa yandwangi na ende yupa yukweke kiata ne kana makina matiwe biane ne witha wizi undu kwetheiwe ayebundi tona kukenga na umwaka neta wizikie kwa ende ayendeze kwa uyupa andu ala matwe banao ya la matwe ba ya magini ba ni Mbangui Mbangui era Mbangui na umunde meokwo na Mbangui ala mezio manakana umaye wone wakinie bai mozi atwa myao yikapengwa atwele yobo kapengwa zite bindane yatene na mathemba apa mathemba ithembo ni ba babegwe maomea ine ya ithembo na nebo yu Mbangui mathemba ya bwini bo mathemba na eka ate akoma bangunga ni ne bia yi ko ebinda yu kutai numba ko ya ingunga yezi ya ingunga akoma na monda na watu wola waima ni wowe ko uno waima ebinda na yu aima le umo tyo ko bandombe mba mwe ile ikwe ebinda ne atene mwe wembe okay na mobia yu ko ujendu zine ko ngui aibetisiana ngui yana ibetile yu bazu ko general yuwe mulata ne wezekiene zabuno ne papa na be unumweka okutane akwithia umayo enu aiba na mubezi na mwene makina make family ne ri nene na ri nene we ba ingondo mekwika tene ne time abati kwatanite ta society na monda ungu ku etilanga wita wa yoi na muzi wa nene ba ino mbaizi anene ba ya ita nezi
sayitani paungama ko yu ebiyaze ya mulata ne ba mulata wa kinie au metune ba woki okina ena tiana tia kitatu mu kandu zige kana ne woki na muga ndai na muga yubu ndio tabia uwa moka ndio tabia ko woki na jala za muno na ne wa monza na we waje iwende nye ndia ziwe mengwe na nana we wa 48 okay kwa uyu tukatunga tina nitawachoke tina ku 16 kendo mundu neuga wathinja wajathi upika kalibu mwanza ningina kwene wa mwanza kwa utu atunge tina tuka 16 kendo na isu ni records nzeo chakuma 1600s kwethi ya wesi undu kwa ilie na nikutonekana yu ugethe ya nzau wenu itaivo nzau ibindane inzau ka yabona ni gota imaje yogetheka gota atwi okay ayu kendo gute cha yabu muno kwetha makina meiviane na jupa kimane kicha nzauwe pe bandu bange pe makina mailio ayebati mwasi cha mabia monde pe bandu bange mwethe ya mabia makinange to mena patingwa na ukamba pala bange pe via ilio ni bandu beta waje unai na kukasikeu na yutu unje pa no zabisa nengwezoma nai nundu batwika mundu evia ya dilekile banu kona baba iliu kutileka evia ya dilekile na nundu ndine yazo bagwa ya sukumwa yuze kasikeu pandu beta waje unai na bobeo makina meano na be makina matwana na be makina maindo na ebi na yune kukomwe taku niweze kukula kunene nekomwe tekomwe yune kukomwe kwa uizane gwe mundu usuko wakinie bana jari ukina kazi keo uko uno tuende na umando tukwika kwa u nekolio banini kwa kolia yui ne wasabe mwetu wa watu bandu beta kwa mwetu mwetu su nitunekala ngile wethi atewa anu mabitile bauma kamona makewa atia keu ni chawo kini chawo no adibo webete anzoka zoka nene ide kala ile pukwa babe mwe kuyo kwa imonga mabumo nona anzoka ni tembete ile na kwa imiwe na ju inzoka nichone ka isu ya kwa mwetu yu oyinde zekani zioneka pastor kwa toleja kwa mwetu betwika pepeka wa pana ne kienya ikwa mwetu pa kila sia peka ati pa kila sia ndo mesela pa makewa mwetu atia na aya muno ne kwa uwa mbu ambinge pyu na ju na wewe serikali ni kweke yake hao pa lakini cheke wakiitwa okile binda cheke wakikua palabe kuona ni pa mabina paepi na wene na bai mabina wewe pastor ni mindo isitikacha ni kacha kwa u mwetu usu ni mwetu wa mulata na pala waendie watwie wakwie petwa kwa mwetu na nebo yuba na umela nzoka izile na ni kuoneka yu inzoka ayo yitooneka ningepa imiwe babuwa lakini muko wepo na ndo atemwa na umunde batoneka akendo na peke ndu kingi kikonetie mba mulata choneka aba kana kiwika mwetu la woyane weba ni mwetu la weya tuzu uzuwa kwa mwetu newe waya na yu andu ni mesi kitumi chake cha kuya neza andu ni mesi ni bamulata neno mumunenga mwe munenge kilita inge mechitu kae ka cha wandu mailyo ndu bangu yawe andu mona kana andu athani awe awe yala madona kwithia mauma yiri mbangu
ukwa uziu titawasia maketa akonwa ene timwazungu wenda maketa akonwa maketa akonwa egina akauzia wathi na jube umwe wona gwa witha oyu aye lakini tena ne yo lawe bo utona ke kati uno mbugie whether no nukonwa na zano patita Wewe ndingoi. Ngui na patita ke mama nenge wa ni mona gwa vision azini meona gwa vision na makono kwanza makono sinduke ni nundu ukite ngeza ni ma weto tikika okay ya akuti